Orofo, mamema wakwaba, emfa umbra, GCN page so, midin, ede adjoa sechi. Mesrel, subscribe to my channel. Found some ya bell on so, ube a notification. And some ekoso or may mubia, ube nye biati, and asa ube nye biashe, ewo GCN page ha. Ghana fubi no mwachiro mwadwin. No mo de adwin chirewe ebae ewo Utek FM. Jumedia watu ni din dwabrem a Dr. Cash na o host sa program no every evening bia. Na omo ya discussion efa o my Ghana ho. How wa Ghana besi etumpon. How wa omo bekasa na Ghana fo mpanifo ate. Na omo ya Ghana fo akomaso ade amomo. Na omo ya discussion omo wi a omo bie lie etum Ghana fo bi efre ede omo adwenkyere eba. Na adwenkyere Ghana fo bi de bae na omo ekyereze aho. Na NDC amayoku no ena empenifo titiri pa penny odomo ano a 2024 eye nsem omokeka so na no betu frank ade ama NDC amayoku no eye o mampeni dada John Dramani Mahama aho na omo pachesen enti NDC fo hwenyame anim aka ne kware a kire Ghana fo se enyama pa MPP aban eba Ghana omo be di akonwe omo aye free SHS semini NAPCO semini planting for food and jobs osimini 1D 1F semini enyama na nado ye wo Ghana man ha Ghana krumi ha enye ne maketo akra no NDC fo sheda tu futu di Ghana fo ene hwenyame anim aka che Ghana fo se yensan so nto aba no emfem mo 2024 de yanimi enya de beba so nde abaso ochina because enyama NPP abanye ye no eye pa ena fenso Ghana fo ani gi ho enti se mo aye mo adwen se mo pese ye to aba no mamodia adabi Ghana fo ntumi yes am mistake no kra ye ntumi yes am mistake no ensan so nko for mampeni dada John Dramani Mahama ensan so mba ne ye bedadum so 4 years ene nan say light ne bubu na ni pa kakra bi a prepre esin disco light ene Ghana fo akasa ho a Sunday enti na ye from 2016 na eba ye da sumo na ne Ghana fo kan bo mampeni dada John Dramani Mahama na tie nya asem keto akra na do ne penso the light edundum na ye Ghana fo hu kra e da asem ene ekoso wo Ghana hanum na de ade a na Ghana fo bi so kire se from 2016 na eba dum so no enya ne nde 2021 dum so ye hu yo na se light ne gina so ebu ne kakra bi pe na asan so aba because ye fault enye ka no enti na light na ye sa no mampeni dada ne de na ye ka enti na ye da sumu no na Ghana fo kasa na de ade a na galamsey so ho sensem aba na do sisisi ne galamsey no eya kwese ne kono eya age ne nsem enti Ghana fo ina emwa ne ye mbo ye nsu ho ban na omo mutu galamsey na omo se Ghana nsu no omo yesterday ene e bai Ghana fo akasa ho na de ade a na no ho discussion omo ye wo Utek FM Ghana fo be efre de omo adwenkyere bai omo ekyerese NDC fo enya de Ghana fo ye beto aba mamonde ato aba na mama ochine bio because na do ba ye oye ne mapa Ghana ye ni je ho na yenti ensema omude esudwa kamuke na midodo odam fo asimata tena aduasa me da fa no pase ni mamu aka na me ka se wo bo duma ya wo meimu ya to aba yen na ye ni tua pa se na ensi da se ye be to aba na abai di de ka se because of se wa to aba kwenti no oba fees ni tue bi ama ana se me the not free education ni fa normal no me bi si da ene nyakopa dom ye ba ye to ye ne bi ho fa so eti NDC fo nti o mo bi se pa se o mo bi trenye ni mu aka se yen se sa no ma papa we ho na da chi be me to ba ma wo mo no mo me chicha sa no mo we mo na min se kana fo nye sa mi se no na yen ya se yen ton ko so ni mo pa ye pa eta ba na chi ni se Ghana yen ya yi Mate Jamufa eda se ode sheba kasi ye asante me ishira no nye okese ami the do generation number 1 e wa twema kwa ngoma aha na me wo the hard working MP lawyer Kofi Amankwa menu ne ma me akwedi twa wo mo tie wan embre kan ndc fo e person mo kire sei na ye wura bo so gwa Nyankopon wo hira papa wo ye nimdefo nyansafo na emi ya nanka kasa bi wo wa ho ye mu bi ye wa himfie na ye tie Uteka kensese eba se obi beko obebo ye memu do be di fufuo amasebe ye be kasa na dwena sei na ntimi tia se na mi di fufuo amadwene ni wana
yo politics near you na so mum yankan uni se be nananum so tie yen na nya den aso asante bi asante na de enya mo NDC for de ta se de mo pam hono no ye wo ha na faligan pen so muma ye tia se ye tu aba ye wini wo police station na de mo de correction center na mo so mo kwa akopra mo de abra na 27-0 edi him e wo Supreme Court and so nothing of God so no na nya abatwa so ye bia wo Ghana ha na me de me kan se Ghana ye ko yie no yenhwe ne enye ne yie na ya aba no a ye to no Ghana ha no emro even international standard ne so me ba tell them say it doesn't lie in the mouth of the NDC to discredit EU because in 2008 elections the EU Emma report in 2012 for Ramahama and winning elections EU my report in 2016 and now Dubai in 2020 the same EU no SMA report and ne you know matna ha na de ankwa ma wuntu baka kire me say enyo mo na baka kire enyo mo na baka kire se edum okumti yento nchinini mini agabi mesrawo we should accord people with respect EU observers no mini omunye any just observers o wọ́n sì abana yẹ tó ní Ghana no emu da hɔ emu yɛ clean mini a Almighty God Information Center wọ́n bí wọ́n fi di ẹ̀wọ̀ ti edwumadie no abana yẹ abubọ ni nyàwọ́ ti yẹ o wọ́n no kura wọ́n Information Center no every polling station wọ́n di nkurɔfoɔ kɔ wọ́n ti sɛ abana yɛ snatch box bi wɔ baabi yɛ abaya yɛ 2020 wọ́n ti bi da APNC wọ́n ti sɛ aberanteɛ baako okoko wu wɔ tɛkyi man sɛ abusuafo no mamu yɛ akɔ na sabi tafracha aberanteɛ ni gimi na gini dwan wọ́n ti wɔ store no na obi abɛka kyerɛ sɛ abami yate si yɛ wie ma MPP na wọ́n de store na gya obi asɔre kɔ na okɔ hyia okɔ nhyia wu nipa no kɔ bɛfa okɔ ni to anka no and sometimes we as the youth we need to be very very careful with that kind of decisions and choices that we make can you ye mrantia ne maba no e wo se ye ne ye ahwe yie e wo ye niema bi a ye yo woti ase na nka woti na wo ye wadwuma abai enko mawo mahama na o ye den na obewe no akodi mahama cheme akobo twani mahama na aku NDC Council of Elders ne say wo momna nkyero mko wu ye ni nyina no e ye wo mu asabe wo mu gimi na gi won dwan sana wo NDC for penifo na eka entimi nia NDC for na nya o madwuma ye na same uko jina ho etwa antro ko jina ho ko twa antro se Akufo Addo ankra eda wo hade na eduru su jina parliament ka kire wo say we your trofo because papa ne kon ne letter ni e kan na parliament eno anso ho a ena wo start say wo di chairman general tem e di no ho kokonsa eye Kwame Sefakai wo start say wo di na tem na wo start say wo boys ne ko ho no mo kokasa momu mpene ma no kura na mokofa asa stupid erikeje no buni ni erikeje jimi ni boy bi no na ni say yi apotroka wono mokofa ono say anytime bi obeba chairman general ho bia no onye gidigidi onche danye sese ni se no yese fe na wo same demfi you pivoted your own communicators against chairman general eye Kwame Sefakai kodi intro na papa no kochi one time no say asemo a wakoka afa me ho no enye no krenti same kotwe san. And now we are Hunkokoti, Chairman General, we cannot use this platform. What bodam, that is his platform. That Kokroko show belongs to Kwame Sefakai. So what he choose to do on that platform is what he choose to do. And yes, idea, yabe boycott. Na NDC for papa penifo amoti ho. Mo pe mo party ni ya. Mo pe JM ya. Munim how big Peace FM is and how far Peace FM travels. Matiasia ma small boy we say ma communicate bi anko kokroko so na mpa ma anko ton mu dreams ma anko ton mu candidate kokroko so the prestigious morning show. I don't care what somebody is doing on their own, but kokroko dey mi swakete you swakete kokroko everybody was listening to that. Moko so bola bets be di ho na mo de kan mo to say mo to ade left and right center e de kire chairman general ene e pamo mo Sami Jamfi wan fair no n2 ho for as a young boy, as a young guy who one day wants to become somebody in this country, you know, you did not look at your first 2 missteps now why you need to reassess. If you understand this, I will to twegum. To my name, yeah, president saying a nepotism and a nepotism. First, look of 54 names nearby.
Yeah, the names never have the names 54 no aka 24. Afe 24 no so ye wo mu kra se sense a sempo no so onye na busia ni kra one na ko school da ne de ene onim no. Udi men krofo o ne mahama ko school ano mu ni na chief executives ana mahama e mu didi. Tina Ghana boka no. Ono na busiafo no wan for man kwache Ministry of Finance, Ministry of Way o na watumi akoyi omo. Odi omo share ba bia ye mo driver, mo car, mo fuel, mo bibia chief executives for. Chief executives for ena mahama ebusuafo okeka won moko share nti me megina ha na ma me yo ho say ena who nim what is happening hwe ma me nkyere obibi se wodua konkon se egburu a efifi wa ho na ho ebi ena akoto NDC foi sami jemfi ko so ye mpanifo me say sometimes me say mo ya na de bia meka hwe se wo hello branya